I pozdrav svima ljudi, ja sam Bartula i dobrodošli u novi klip, mislim tutorial. U ovom tutorialu ćemo pokazati kako osvežiti Windows ili računar. Znači prva opcija, idete na tastaturi F5, znači držite, ali možete da klikćete. Znači F5 na tastaturi. Druga opcija, F6, to samo ovaj dole, ovo dole kako se zove, nebitno, znači F6. Treća opcija, idete EST plus CTRL, to osveži sve ovo. Četvrta, idete znači ovako sve ovo i kliknete Tab. Peta opcija je najlakša, desni klik, refresh. I znači to je to. Lajkujte stranicu Bartula Ez JT na Facebooku, imat ćete link u opisu. I to je to za ovaj video, ostavite like, share, subscribe i to je to. Pozdrav.